Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawukuthi-ke usamosha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma-ke kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulo, wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungihlase-ke ungaphumi-ke ungalicindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke lemnyama-ke leli khona ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizobe ngikufakela zona kulona-ke ikhasi-ke like kuze ngingakuphuzi lezo ndaba engizenza njengamanje ukuthi-ke ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke la ngilethele-ke udaba olumangazayo-ke laphana-ke isihluku-ke esinzima kakhulu-ke laphana ey'ngenayo-ke zithi-ke kutholakale owesilisa egwazwe kaningi esifubeni nasesiswini, wakhishwa amathumbu ngaphandle, utholakale eseshonile. Kutholakale owesilisa manje ekuseni egwazwe kaningi esifubeni nasesiswini, amathumbu aphumele ngaphandle. Kubonakala engathi ubebanjwa inkunzi ngoba nebhulukwe likhuthuziwe, ubeseshonile. Kucelwa abamaziyo basondele emaphoyiseni. Lesi sigameko senzeke eLamontville. Abantu-ke sebekhomenta-ke laphana ukuthi-ke ukuthi-ke bebembamba inkunzi-ke besikhona yini isidingo-ke sokuthi-ke baze-ke bambulale-ke laphana-ke beze bakhiphe ngisho bamkhiphe ngisho namathumbu ngaphandle-ke laphana. Isigameko senzeke laphana-ke e-KZN eThekwini-ke eLamontville. Mina ngizocela kulapha kuma-comments futhi uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngaloko daba-ke lolu-ke besikwenze kulungile nje ungihlase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.